Biishopu Sheldon Mwesugwa abandize kutongozaho n'umwanya gwo kombekaho gate ensya ishomero lya nombe S.6. Amina. Uguna bwanyuma bamurambwizemu hamirimo y'okukorwa abeegi ishomero eri hamwe no kubyara emiti. Otaliekwa matsiko. Keep moving, keep moving. Martin Luther said, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But keep moving. Biishopu Sheldon hona ashabire abazaire okukora kikye na kihango konka bashomesa abaana baabo. Abaana biito okukira munonga ababuuzo nibaza munonga omu mipiira baza okureeba za firimu za Hollywood zihezo kandi ebyo byona ebikukira nibiyayo emico mibi. Twarwo twaza mu service eitwareba na dedicating abaana bitu bekyamukaaga arihanga ninga shina abahayo arihanga kuza kutandika ebizamu byabo aha Rwakatano. Hina abeegi abutuganire nabo kubetebekanise. Mbwenu impuranye no kushemererwa kw'amaani okutayisa Biishopu mw'ishomero omu mashomero gona Mbarara district tuzinganombe akatiho obwire bwayo. We are so happy, we are so privileged to be dedicated by our bishop. Kandi batisha dine kitukubeye kwasi ukimwe cyo natubere tukira ekituye tworo cyonka kimwe kiti no kutishabana no twasoma kono ya mukama. Ebibuzo bya Uganda Advanced Certificate of Education bitandika 2011 by'okwikuminakumwe kandi ekibuzo kya muheru nikija kukorwa ebiro mukaaga by'okwikuminabiro mwaka ogu. Ebibuzo bye kyamushanju nabyo byatandika hati kandi abasenior ya kana bakatandika kare na bamwe batandikira okugaruka mu maka gabo. Gasha kwa Evans Taremo.